3, 2, 1. Ia, maloma alofa atu nei tula o le aso. Ia, optai le tu e lona agalei ma lona alofa ia. I lenei aso sa tatou tapuaʻi ai le alii. Ia, ma avatu le faafetai ma le viiga i le alii. Ia, inga te leo lona upu faamalosi lenei aso. Ia, via le atua. Ia, le faafetai atu ai le tatou tapuaʻi lenei aso. Ia alii amatagaina le tatou kalama ho lenei aso. Ia o lenei aso ia. E afu e watu ia puenga i vai malu puenga i le tatou au fia po le au tatou mata. Ona o le aso fo ia nafi. Le pon po le sa fai le tatou po kalama ana po. Ia. Ke ro ele me malu. Makoa i kau mawhai ale fili awangi kau ngu po kalama nga po. Ia, te si kako karangoa ia. Ia, ia sko maka mai anga po ia. Pe kau nge furi kako po kalama nga po. Ia ngon nge mafuanga. Ia, wale wang kau sao ngiungi meringi po kalama le vai aso ako. Le lua vai aso ren kau sao. Ia, fai uma masingi me uma le lei uma mea. Ia, pawar mea whakarikani ia o le aso konga. Ia, e akulo marka ako po kalama pe o nei ai lastona. Ia, walu e o lo le aso waleile. O ke ia ua whaare kongur kako internet. Ia, o fiu e whai ere ei. Ia, o walu rora i le aso konga i marama le aso konga i o walu. Koe sui le internet, koe sui le pusa, mai le pusa, ave le pusa, mai le pusa fo. Ia o mai, o le mela o kupu. Ia o ola kako internet, walu mara ko internet. Ia, o whai maa meo ko ngeki le wifi ya tu telefoni nga i le internet. Ko ngeki lisi laptop. Ia, a le laptop la ni le kapo kalama le whai uma ko le pokalama. O le mwhainga ko ngeki. Peo whai a. O le wang sa ngiungi kapo kalama kako masingi uma me whai mai ala songa pua. E o ai le aso e so ai le aso la a makai pokalama. O ke ia o le ola kako internet. Ia, o lea foi la ua maua mai le. Wa foi, ua maua mai le kako internet. O alu mra ko internet o ko ngiki ko. Ar kako laptop la le whai umai mea e whai le kako lai. Wa uli lo po le halme o le mawhai ko ngiki. Ia, o le mea la le nga ko ngiki le kako lai wang po le laptop anga po. Ua whaangangi la de hotspot o telefoni. Pe o le mafuanga la nga wako le kako lai wanga po. E pe ngifu hoi nga le ko wai mai. Ia, ar pōna ngi. Ia o le ua le lei ako ko me uma ua wako sao le lako le kako. Ia fo le kako pokalama le ngia fia. Ia ngā luala ia le mapokalama ponga umanga oa e awangi i mangu malo le fiti. Au manga o e cancel o pokalama po. Akalo male ki aporo o. O whailo le sungul fifi au ia male uso e ngamako. Alu ar pokalama kako pengi ngefu pea. Alu pau ar mea ia mangingo le alu le leo ia.
Yang ko mai mo me ang po ia manga ia le lua ko mangingo le leo ia mo. Kusore upo ia ia mangingo a o mako. E ko ke va ia mako ia no ma. Ia o le me mali. Wo uma ngi me uma ia. Wa fuila i mo moli aku le sunga le fifi au le fale ang po. O le mafo inga mai la man mako ai. O fa ku le mako ai. Ka aku le fale ka piki mai. Ki ya ngir ka laptop mar ka internet. E o lo. Le wo mafo i me wo umanga jobless sunga le fifi au. Ia nga mau mai rai. Ia. O kang rola i fai e kua. Soli. Ar ko ngeki e kua wo ke i awa wo an eipo e le mea ngai kaunga tis eipo o. A le nga mangkua mai. Nga fai uma whakai ka inga ari o le aso. Nga okei uma mea. E ingi tis eipo mangi an eipo nga o omi mangi ngā mea. Ia le mea nga kupu. Uma pāl mea ngai kia kwa ino na ting 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 ting. E rola, ia ua whai le mawhari ko e ngā mali mako ai ngā po. Le lewa le po ai whai ngi ko e ngā ua mako e mako ai ikar ki a polo anga po. O mako ai whai ma ua me ikar ki a polo anga mako i a wangi kau ngu urpo kalama le a le ngā alu ar kak po kalama. Au whakura wanga umaron mako kalama. E ang whai lore mako me ai anga po umangan mako kalama. Ai ko singa mako ma moe e. Ya or ko fo inga mai la nga po ma mai lo fai le laptop lo wale le. O ga ko mako ai. Alu la ko fa be la America ma moe nga fai nga po. Alu la ko fa be la America ma moe nga fai nga po sa ka ai maka ko e fikal fidi le ka fai mai lo. Ya e fa fai le e iu ia ngami ya nga ka mu war po kalama. Kau war po kalam ya o ka fa ko foi war foi bo fiu e kau fika me wo kau ki apla o o kau ki apla o se la o ma ko au ba se lua le ko lu le ngai yang po me kero ma ia ko le ses ko fa ko awa ka ko ia awa e cancel ro si o ka ko mang malo ki apolo awangi pe a oso alu awangi se me ia e whaskai deri o le ngai ua malmanguia nga pole maloa uso lukelu malo uso ia le nga kaungu ua nga pole kako pokalama ia o le inga ho i le kua tai ho i le tua ni ia o le neias ia te lea wha mangianga le ri ingi aso le upo le ri le upo le ri ingi aso ia o le uso le ai koe alu koe makamaka le mako pokalama le angapo ia o le uso la le ngakoko le ngai au ka for koe ia o le uso manga la ngai le upo le aku ngi aso ia ma ngai le upo le ri ngala ngai le uso ngi pe mai kala la kual makual la unga rangi me e masangi e masangi le leo le kua e masangi le leo le ri makuanga la unga ngi ko e sau ma le au ku e sau mo pointa ka maro e lima ko e lima o e fa ko inga leo o le leo mo leo le kua o le leo longo lua le leo sakangi o le leo long kolu o le leo lo o ko lua leo longo fa leo kangaka saulo le longo lima o sa e lima leo saulo longo lima
o siau e ala valeu. Malo uso Marvin, malo uso. Ya. O mangai kele, mangai ya ole. Paila le sunga ya wal mako a fa audio dia. Ya. Maila le sunga le a ore kala ya Samuel. Kala ya Samuel mo. Ya mane kamaro edi. Mangai ele. Tau whainga lau wo wala au mai nei re ia Samuel. Ia mo kuere o ere o masangia Samuel le leo le ku. La pa peo Samuel ayo o edi le fongo ko ngai. Ia luaku kumalo Samuel foi ia edi. Ia o enga fongo aku po. Ia media ele edi, me edi ele ai ya. Ya. Kusala le ka o meinga. Kusa o leo wala au mai ele li ia Samuel. Edi o masangi le whaalungoa. Ia nganga whai a koe lo, ia Elia, ngā koe fōi lo, koe alu fō Samuel ia Eli. Ngā lang koe whai a koe lo e, ai koe fō longo leo. E whaapeara ia saunoa, si whaolongo lo au auna. Nā, ia ngā la ngai, marisi me, wai loa ngai e Eli. Wai loa e Eli. O leo wala au mere li ia Samuel. Au le wala au le whaali mei i longa whaangau. Ia wasa whamanguia le ali ia edi mang whaangau. Ia le mea kupu. So ni lang whaangau le kula pungo ma whai me le kau whai. Ia le ala o whai aku e. Tori ngā le luako raka leo Samuel ua e leo. Ngā raua i loe e pei au le akua le uwhikarai mai ia Samuel ua. Ia. Māngai e la unga le mako o whaorio li nge sa mai e wha mangaku ia o isi kemi o wala au mai le di ia kako ai kele kemi o kako e kino inga le afu le wala au le kua le wala au le di ia kako e isi kemi kuso kele me e o e kako mafaufa au le kako le alongo i le leo le li so kako fa masangi leo le li ini ia kako fa masangi fu in kako ora fa le ngama o ho ni ke le kingo i ka funga i fa le ngama ia fa kai le li ini ia so fa mangia fu ia le fa longo fo imo le upu fo inga la ngai na longa sunga fu le ko le o ngias ia o vi inga fa fo i le li e angia so ia ka ku ia nga fa malo siama ka karmoa ia wa fo ringi ia fiafi ia wa karkongo ia a paisa e alu o era le sa le alu le lo ia o era le a ngai poka na o era le a ngai ka ko poka na le fiafi ni ia po kaira ia o mea ngasa kupu le amangafi ka ko lai pe mo foi ya pa maruru ko ka ko au mai moa ia o ngol ko la ma fo se le ka kupu kala ma po ya me ka uri o nga le leile lo ko le o le leo ko me ka uri o le upu ia ko lo nga me le lo ko le upu ia ia marisi me fa silsila kua o ngi pukalama ia e rio se pukalama ho inga le kau pai loa kuai le pole ai ko inga loku le ke loku ai ia po tama ho inga le e le saoro ka po inga saoro ka po inga ia e le fa pe fo io o kou kapua inga o lewa al ma kou kapua inga o fau le ai e le o le anganga o le pokalamangi o le pokalamangi o ia
ka o ele lofa maleanga le o le akua i lo o langa ia a mi se ho i lo o langa o se fa malosi o se fa manga e waku i lunga ngi pokalam i uso au kupulanga au kalavou e hea ngā ngi pokalam mai mea sa kupu fo i le o langa ia e fa malosi e fo i lo o langa mausia e fa malosi e fo i lo au aunga i le akua ia mungi au kako ki le se lau pasenge ia so uma ia au lo maka ui le akua ma e lofa i le li imaron finunga ia o le ngā e wha amarusi e lo nganga wha le nganga ma lo langka kua mo le ri ia ai a fu e whapkai fo ia i le ri whapkai le ri i onga te le fo le suinga le o langa o iai ia fu te le wha mangi anga le ri ia o ia malo Pastor Tasi Pastor malo uso alo faku uso Sam alo faku Sam ia le o langa fo isa ola ia sali mau kongu le o langa i le ri malo uso pai ala langi mar ko ngau ia esa le ese me mo ai ese me mo ai waka wo ISIS ai tawa lo faku ia ente lo faku ia ko ia o fi wa fa me ngi la langi ia fu ese e alu la fi uma e alu e fi ke fiu e fai ia alu me la langi ke fiu e fai se me sa lo ko e de sinka mo ho sinka mai kemia ke oli ia uma ho ia a oronga e koe fo i mai i ma avero ola le ia o ngai ngana i ke loa lo le se sengo o di odi ia ni ngaka i leo wha mangianga le ri e le wha pēr fo ia e loko loa ma ave ngā wha mangia mai leo le ri le ai e wha mangia le ri i so o se kangaka e wha mangia le ri i so o se kangaka o au me fai mo waibi ingo le li I mo ma ave whafkai le li o le me piko siling kau ianga o lau wha malusi ngia fia whafkai le li I ongo o le olanga sa olai sa kaa I le olanga ia e li I whango I le olanga ia le mea ngau ke whafkai le li onga le keli o mea sa ka whawa I mo ma ka avali solo ai mo ia e I whango I le ola ia ngā o kuri ngā kaimi o le kai a pastor kai a uso au akuri ngā kaimi o le o wha ngā inga ki a polo le ola ai kupu se whalawe lawe ai whango le ola ia so mai pe ni kaimi o le le oi mai le ke aka ala o kala mo ia kala mo o ngara nga o lo ai nga le anga le ma le lo fo le e foi nga le e sawa le I long kai sawa le I long kai ia o kene foi isi kai nga fa ma lo si aro lo ko kene nga isi o nga isi o fa nga inga e le li le nga luenga le soi ngā mea ngā wha so soangi le ngā le sui ingo o ranga mai le lui kaunga o moa mai ingo o ai aku le anga le leo o le ri I wala au ia ngā ia uso ia ngā ia uso ia ia o ngā ia uso ho ia o ngā luenga o wha ngā inga le li I o whai ma whai whi au ngora ho I le o ranga ka ilo ho ia I saule ilo sau ka anga ia ma mea ngā o I uso ngai o ngā ia o ia o whai ma whai whi au o whai ma wa o whai mo wha ngā inga le ora mo le
e fia lolo hoi mea o whai e mea o e kamai. O lau wai ngā ku la ma i whaangainga o le li i ngā i usom. O isia ngā luenga le li i ngā whaava ai e au le li e ia. Lui kau ai lau loko. Lui kau ai lau loko ia kaunga whaise mea o ngā mo le li. Ia kaunga sui leo langa. Kaunga sui leo langa. O mangu a o le mwhainga māngawa. E mangu a le whaima au a whai aku a ala ka aloa. E re o e isi temi e ke whaarongo aku i la ngonga ngau e kau. E ke whaarongonga langa ke lo le nganga pa ia ngā o le whingalo o le nganga ngau le li ngau karango aku ia oe. Ia ke le au kaimi o ke whaarongo meo o le o karango mai le li ia ua ai aku ngai uso ia o. Ia ke le anga e noe o kamu e noe ko ngate. Ai pe o le muli maunga. Ia o lisi hoi lea mafuanga, o lisi hoi lea mea ngalu i kau e loko. I ngai ia uongi, ngai uso ia ngā mako whai mea whakasi ua. Ke le a whaanga e re li o lako o langa. Ia. Whape me le nganga le nganga le tua. Wai san. Le o mai le ka whaanga inga e re li ia le ke ka alo mai a. Le ke ka alo mai a. Le a ko le ke ku avangoa ku ia o ia le ke ka alo mai a. Ia anga ua o whaalongo loi le nganga pa ia ma whai whinga lo le. Ia ma koe sui ai reo langa ua ku uma mea sa whainka ia unga ku. E o ngā whai a. Ia. E anga mori mau akua o le mea whainka ia unga. Ngā poroka ia o ngā i le li i o lau. O lau awa ia ma lau sikareki. Ia a whai le ke whaalongo mai sa e au wairu vaenga. Ia. E kei lor me le karangoa koe. E reo se me whai ngofie. E re se me whai ngofie le ko o ngi me o sikareki. E waka whai aku sao. E ora mako a whai nkaa. Ia a inga ua so soangi me le li i ko aku kalo aku le li i a whai ngofie. Ia le la ua o mwhai o ngā paa ngā inga e re li i wakali mo i fo i le li i kalo sanga o mwhai inga ko ur ka paa. Ia e pe o le mea wha whenka le ngā kusare au ngā i le li i ma wa makanga koe whawinga leo langa e pe ar kama leo ka paa le ua. Pe o ku pua le ar kama ronga i. Pai singa lewa Pai ke singa lewa whaingi mea ka paa mo ku pua. E ke le whai anga i o wha ngā inga i le li i ngā mako whai mea whakasi. Ua whiu. Ua whiu ngai kama whai mai a sedi. Se lau sikariki. Ar mea whai langa. Ea whai ngai uso i e mako kua ia ua. Ea e si la kai me whai mai e ngai uso e ngai sedi. E kui arau la. E la mea ngā kama ro pi fia whawhia poko e ka makua. La ua manga kua ngai o pe ua ano uma mea uma e lero. Laki au lea lofa ngai a ua ia. Ua lewa kama pinge kama ia. Lewa whai mai ngai a uso e whawhikai ai e li. O keiloa. O ngisi ngai o uso mo uo e le ngaloa ui laka sanga. Le koa kwaela pūrou ngai a uso, ngai a uolo o makamaka me ngia fiafi. Ia whawhikai a mo ka sanga. Ia o ai ngai o ko karo i le li i moa. Whawhikai ai le li i mo ka sanga. Ia ere ngaka ia. E whapero ko o nua ia. Mara ua whingi mā ko ainga. Whawhikai kele ar mangkua me ni a inga i o ko ka sanga. Kele a kai me kau sau e whaawai bai. Ia. Aonga le o koe whapou inga leo langa i le li ima. Koe mā losi whaongongo i upo o kuspa ia, mwhai kau kuspa ia, ia maanga pongi le. Peo le ngā le mau ai le mā losi. Le mau ai le mā losi le. O le kingo.
ia ai whakakai keri, whakakai avi ia reri, whakakai uma I ngai au ainga I o kou karusanga, e iu ia sa whainga sa leo langa se ia ima, le popoi solo ma whai solo kūranga I ka ua lea elo ka ko ainga ia ai maise e kālesia, ia malu avi whale o tau whina ngalo, ia o le whainga o leo langa, sa whapong sa so le ti apolo ia, ma whauwhaunga, o le waai, o le whaalongo, o le kaukala, o winga, ia o ngā mea uma sa ka alo so lo ele whiri whaonga inga o le ora ngā wai kaimi a ora le lang. Ia o le vi inga e whafo I le kua a whaifo I le ke mai moa mani e whiawhi o e whaingale whaingā ia o enga ko o le sikaliki po o pia po le hānawa me o ngai pongi kia I lau au mai koe whia po I whaarukanga. Ia, kua o le anga pongi e mane kata. O le anga pongi e mane kata. Ia wale mea mo. Sa whai le maa losi le kuiti ngā sikaliki. Dau kala sa o le whai a. Ngā whai le maa losi le whai ngā sikaliki. Kuiti ngā sikaliki. Arua koe ula. Arua koe ula. Arua koe ula. Ia ai ngā ua. Whaalongo I le ua makanga a siasi fo le mako e kale sielo ke lo koina. Ia e mo I anga loko e alu e loko ai ri whamaung, e ri whamaung I le alu loko. Ia e le ai mo li mau fo isi mako e kale sia e. O sia sanga make o e mako ai ngā lau ke alu ke o ngā. Lau ke alu ko e o ngā e le loko. Wewa e le meo o e ka alu e o mako a. Esi ale me ngō o le oranga me le ola le popoi. Me le ola le popoi ma le fefe ma le la whaapea ai o la sako ngā mea lai whaia. La whaapea ai e fia ai e kama heavy manga mea lai whaia. Ai reiro. Whaafekai a ngā le kangu mea le li I e. Ka pe I laro ki ola ngā. O le mea ka whakai reri. Iri ka pe e reri. Iri ki e kamaro. Ai peo leo langa ngā o iso. Ia ai te lea whamangianga reri I a o ia marisio mako ai. Le whaafekai a koe I a inga uma mako a inga le kōro mako lo a inga. Ia, lo kōrua ia mako fo ia inga. La o ko mofo kalo fo ia maua. Kam whai fo I le o langa whau kua mai le o langa sa ola ia. Leo koe awere ola I le ia. Ele se mea lai mika ai pe se mea fo ingari. Oro umuri mau inga ia whape ngāonga. O ngā whaamalusi ai se anganga. Whaamalusi ai se po se olo o mai mō meni. Ia whiawhi pe mō wāho I le ngi lai sisi kai. I lunga le YouTube mane kako Facebook. Ia le au ngangan muri mau. Le ke muri mau le o langa sai ai. Le o langa sai ai. E awar mea mo ia ke le I o le mea ke whia muri mau. Ko ke le hui o ka ngaka sa mako pai mea whaakasi malama I lo fu I o langa. E le se o langa hui ngā le lo krea ko le o langa hui ngā le o langa ko I ki whia se lau ka ngaka ngā le whasi le ai. E le o koe. O le o langa le ki whai a koe mea hui ngā le ka alo I le li. O le o langa ngā le karangoa koe. O le ka alo I le li I la umea sa whai. A whai o ere ke whai ere koe ngā kūranga ia. Ke mo le maua kurengia whia. Ia. E siringa I koe mawhauwhau. Koe mawhauwhau kāsia. E kere I koe whai ane ngā kūranga sisi kaimi luma aku mai le kaimi ngei whai aku ai. E a ware mea mo ia. O le alofa o le ali ia I ronga anga lei ia kia. O le o in kūranga e kakaunga o ia. A o ronga wha pale a. Ma ronga alofa ia.
le wo sao mai ai I mea sa le kakaunga ia karkong o manga o ko sanga le ua mafua inga koe sau i koe au mai le ola I le ali ke lo oe lau kala sa o le whai aku ia ko e lema whai ngangalo ia ule kala lo ma lau whai whi au ke u whai whi au po I Garden Grove sunga ia whasau inga o peta ke mangkuanga le kala ma whai whi au ia mako e le isia ngā le whaali o lau koa I o I laura a e sau mea ngā luenga le I ki palai ko so le mea ngai le ma whainga ngā lua ia le ma whainga ngā ai ke roi mohngi ma wha mau po o whea le me ke fia ka ma heavy I fo ia ai a ka uro le me le ola whaarianga ka mai mea whaapea oi rumo le whaara sao po wai a whi mai o oe o whea ma o soi te le losa o koa I whawhara laura o ngā ruenga le ali e mau ai lau koa fo ia e sau I le ali ai anu laurangi mo I a lau koa ngā e whire mu a lau koa ngā ai sau I le ali ke kau koa I le ali I ma whailong whingaro ke le o mea pupua ngā e o ia oi o ngā I ngā la e do ai lau koa o ngā I ngā e do ai le koa o lo loko peke mwhaia ngā e fightinga me I pupua ngā ma uranga ka ngaka la whai mai a oi makala ka ngaka e whai mai a oi o ngā I ngā e lo ai lau koa e kongo ngā ruenga le a o lau koa le ke koa I whafu anybody can do that anybody lau kara sa o ale whaia e ma whaia e liska e mwhaia ka me kiki le a rua kua pingi oi ka uwhinga ka me kiki o koa pai ar ka ngaka makua sau whasi ai mai paani solo lau koa I ke lea me whaale lau koa o ngā mea anybody can do it a e saurai I whainga ruenga ma awero o lai rei ia ngā I ngā lai ro ai lau koa ka usa o ia o le koa o ai re e fia lolo me ia ngā e ti o lau langi mo me ke sau e ti o I ka e sau e awero o lau mo le ri e fo I ngā sau o Yesu renga sau le aru o Yesu lunga sa tau e le whaingo fie e mako e whainka ora mako e whainka e le whaingo fie a whaira o ere ki whaalongo mai o ngai kwa ke koi me laulang. Uso, ke loa lau koi lau sau ngalwenga ma awiro ola eri. Ma saura I ke whetau I makala ma mea la o popua ngā la o mai a o e peke mwhaia ngai whaia. O ngai ngā, kisa e pēa ngau whaia. Ma kua whaaru wale a leo ranga I e laurangi I mea sa iei. Koi kua aru wale a. Kusa mi mika solo ma whai winga laurangi whaapea leo ngai ia. Whaapea leo kama bad. Winga leo so le. Maro uso. Ma uso isi. Ace. Ace. I love you so. Yeah. La ke whaapea ai o ngai ke. Le lo sau koe I laurangi. E loa ro koe I le. Ea. Mea la leo ki awe ale vi inga marfa whai le koa. Ia onga si inga o ranga. Ia o lo munu mau fo I la lea I ngai o uso ngai o uso ngai o wo. Love you so. Ngai o wo lo o. Pe ngo fo ia ko pokalamangi. E reo se pokalama hoi ngale ke sau e ka ala ia kula karkongunga, ka ala ia kula uloko, o le mako loku, le loko ke loko ai de ai. O la ngi pokalama e ka o kua le anga le leima le alofa o le kua. E whailoa kua I fo. Ia o le ala I le ola whau ka lia o Yesu e wea maali I ma whaola. E reo sau loku, e leo sau karkonga e ke aru e leo la whawau. O Yesu ke viso o laumapkanga me Yesu malanga pa ia. I malea tu.
o le mea piko siri ngā kā ua ia ke oi. A e alu fu ila a vira wola i le li ima wha ngā inga lo o langa mo le li ima vea Yesu e vea mo li ima whaola. Ia e sa vali i ala o le tusipaia. Mea o e sa vali i le ia whaola inga lo o langa. Sui lo tau tala, sui o winga, sui o manatu. I e manatu wha le tua. Aua hoi ne i a vealo popole i tangata matala e whai mai ate. Ma me pongi ki ai lo mafkanga i le koa. O le anime o musa ko le nganga pa ia i ate. Whai. Whai. Kakaro i le ri. Kakaro i le ri. Ma me whai loa. O le ola au ngai le tua i le si me whai ngofie. It's a very hard. O ngā le fili mō ngā mai lei, mō ngā whaasosonga i le aso me le aso. Alo whaatu manu, mo tua ki pe oe uso i tau sanga. Alo whaatu, e afu. E re whaingo fie ngā lua e mō le li. Ao lau te tonu ma e te talo i le atu e pe soani i ate oi, i lau wasa walinga mō le li. Marosia oe le atua i lau sa walinga. O le tātou, o le ola le tātou ola i a tātou whinau i a tātou maua le ola i whaawawau. O wāre mea mo ia, pēr no whai atu. E rei saunia e le atua le se oli e tātou te, alofa atu uso tiau, alofa atu uso. E le i saunia e le atua le ola e oi le apo. E se oli e tātou te o ai. E ko kastea kanga whai e le i te uri e luenga o sātani mo au tau, mo lona vai, mo na te moni, o la wari i ang whaanga, be e le whaanga i se uri e o. Ia ona ua tu mei e le atua le whatanganga e pule ia oi lau whiwhiringa ma lau le me te manao. Ia peila o le nā, o le e le pōlenga, ia wai le pule mai le atua i lau whiwhiringa. Pau al me mana o i le atua i a watu lo ora mo Yesu, ia watu i a talia Yesu e vea mo nari i mona, ma o whaora, i a tātou talia whaora tama, ia wai me mo ia. Le ata te kara i tātou i whaata tali pe le whio mai o Yesu, ia malona sitianga, ia, tau. Ka oro le mele o sitianga so le o whaile mako o Bible study like 2 weeks ago. Tau, kala mua i lole maka upula le o sitianga. Wa uwha anongo a kusori. Ai. E re kai ka whio o ko inga mea lea pea, ko inga mea o ia ka ika pea sau sitianga e ka kere o sitianga. A whaira o le ka ke o le laulang. E mau ki ngoa ka ko ka kere o sitianga momo. Ko sara ka ko le la mo le mea hoenga le whakarikari le whio mai o Yesu. A ngā kausanga e whia. Awhe kausanga. Ia ngā awhe. Ia ke mira ngā rau o sau e ringu mela ngā sa kangia. O le ongo. Ia. A ere karia le ongo. E kai kongu ai ke re mawhaianga e whakaua se mea ngi lau. Ke re mawhai e peia o mere o ke whika e peia o kere kai ngale mare mea ai sau kere kai po sau IT fo ia re pipi e ngu mera nga ke re mawhaianga ke safa solo le ngi se lau ngi ape kausanga whakakari ke safa ka peki mai lau kala sa ore fo yaku ia o. Ia markai mi foi ia. Ia e kere mo whainga e ke fiu e kuni, ke fiu e kuni le oki ere mo, ke mingi. E ke kangua ko e ke apa ko i mo le oki. Are kai mira le sa orisi ki anga waku lau pa iam, ia. Ai re o kako, o le mea la le kupu ia kako. Ka ke fiu e kuni le oki ere mo. Ka ke fiu.
ka ke fiwa ia ngela ka usanga fia mo fi ia ka fika koe fa nga solo ki a polo fasi oi pole ali mea e kaunga fai ia oi ia I don't think you can handle the pain ia wale ka ke kongo la lau kara sa ole fa ia ore aka ke kongo la langi wo ko o mai anga oia le la e whakarkari so inga le ke mi ia a o whanong ho ia ki piro a whape ke sau a whaifo e ke sau me ngifia sau le sau Yesu ke ral me mo ia ka ko le lua le wo ki piro wa ia ka ke aku pe ga e mangong Yesu le fa mori ia mo ko i mangong e pe ia o sa e fa i mula su ba ia so a ko mangong i ke mo i mo le fa ba pe e sa o ku i le ia ia ka mako pau. There is no way we can survive from all this year. E whakarkari e whio mai. So whika i fōra e. Whika i fōra e. O le ale maho whaua oi ia oi. I yake oi mo lo a inga mo lo whanga. Po where me i o e ka ko ai. Po where me i o ia o mo lo ko ruo mo lo whanga. Ke role kala mungi ia le ke hako. Ia. Sa o iei le lau langi ia. Ma o iei le lau langi. Ia. Ke le ho ia ke mi whai e koi kala kangakangi. Ke reo whare a ngā ke siano ke reo whai ako sisi mea. Aro ke whai ako speak from experience ke mi ngā o i whafu. Wa ai me kongu whaarukanga. Ai kangakangi kongu whaarukanga. Pei whai ngā o share i whai i le tasi whai au nana po. E whai ngā le kuso e whai keke ala ka upu e whai keke hoi onga i awangi i ki ngā se loko, awangi i ki ngā so loko e se. A mea mungia sa, o kuspa ia, o le upu le ri e kaung whaad. A ia whaad, sa o ale upu ia le me la sa ui upu o upu e taunga whaad. I tātou, be careful what we say, because a ka ko mga o ye mang malo me se loko ma fa malo se loto la ta uma patia ia because o le memo o ka ikare le ke ola o ke ola fa kanga ma fa pa ianga la ka ma fa o la ka kala ku so le o ka ola le ola fa le nganga o ke ola le ola ku sala le ke kala ku ia o le nganga e ku fa le nganga o oela le ke i whafo mai le i kua mai le whaarokanga. I este ho ila o whaarong. Kusa o lau whaarong. Kusa o le ke whaarong mai i le whaarkingo. Kusa la o le kusa o lau ke whaarenganga. Ngai whaarkingo mai lau whaarong. Ia wan memo. O kala kus. O whaare o le anga. E malama i mea o tino. Aole tino. E re malama i mea. E re. Oh, thank you. Who's Sinali? Yeah. Yeah, e re. Oh, your niece. Oh. Michael. So Michael. Yeah. O ka ikala le whareanganga le lua ko raka whaamatus. O oile kua mai le larangi le ke e po inga o yo moni ai moni sorry ai sister moni alo faku ya ko ia o ka ikala le larang kusare ke kala o kusala fa ka ingo le ke kala mo ku le di imalu waku ale le upole ia ai la kula e la vea i le upu le fa ma do si le fa o so ro ia o ko inga manga ku ho inga pe ia wa ho inga me e ka ai la e paki la rangi e alu e lai mai e kala mo ko inga manga ku ngai o mai ya ka ikale le fa fo mai fa ro kanga o le ai fa ya fa tingo ma fo fa wa pe o ho ya o mere anga e ma mai me tingo al merkingo e le mala mai mere anga
Uso le ala hoi rea e reo ke ia o ke re kai inga o pamasingo aku i ngai uso po ai anga ngaka o lei whako mai whaokama. Ai e onga le mafuanga, onga sa o iai sa o iai le laulang. Sa iai foi ka ngaka o se leiko kongo whaorakanga sa paia foi ni upu. Sa ki ngai foi la uloko. Ar ka ngaka le kongo whaorakanga. La sa o ale motive le wako le upu. Onga o lai whale a nganga le wako le upu le tu. Au ka ika la le ki ngā loko, le mako i wha, o whai o winga ngā ting, o winga ngā ting, e musu kere ting o ka lia le mea mongi. Le o wa loke whai aku o ngā sāpupu ia, Beng sāpupu ia, o le mako a ki ngā, o loko e lau mo meska kau ke whaalonga, koe pei ia, e pei ia o au le sau e le lau ngā lea, o le po le whai whi au, po le ki a kongo po wai ia, o winga ngā tingo, e al meanga, a ka whai, I kire kai, cause I know how it feel, a whai ngā ki ngā loko o ngā o se kala po se launga po wai, ia wale mea moi, ma ki ngā loko ngā waru hoi la, ia ngā o kevu wale fia, wai pe fia masi e koe ngā mea langa, e kau e a hoi, o ngā leke, saying this because from experience, so I have to be careful what I say, because I know meranga le kako fa malusi fo nia fia ki o le uso por kofing le ele se la uma a se moli mau a kongo e nga ia o e nga fo I skaini ya o fo ko I le oranga wasa o ia fo le oranga nga e o ke fa sa o ia ko kere ka nga kai loa le oranga sa ora ili se oranga le o ngā leo koe whaafowinga o ma ho whau o koe sa maua o mea whanga le waku kong sa whau a waku kong sa o kara isi whai au ki a polo ki a kong ki a kong ki a polo I o mea ngā sa I le o ranga ia koe ngā mea ranga e whainga ni ia oira le whanau mai whaamulmo a wer fa tingo me fa inga ora fa no a wangi I a foi a wangi I fa tingo ro fa longo mai I se so soangi po si apo po inga po I po sa ma si ni fia a fa ia ko se a pe ke wa ku se upo tinga no ia malu ia fa le lo fina ngalo a le upu ia mal fa ma si e tau ele no Yesu ia le tu mele no nga pa ia e le tau fia e watu ai a fa le nganga lo fa lo ia ngai pe so ni to ia nganga le tu ia tu pe ai fa lo ngai foi se si auta to le tonu fa o tanga o le ai pe se me na mafati e lo to pe o ta fa vai fo ia ta to fa ma lo si don't give up don't give up. I lau kala sa o like me, I give up long time ago. Long time. Kusar merenga I leo langa, mako I yola whaaforinga. Ke hau ke ngofo kala mua si mako a ingo ba. Maho whau si o whaiwhi au. Nā oni I lau whaiwhi au karing kro. Au isi whaiwhi au ngā au loko ai fu ia. Ia wale mea mo ia. E pe fio lolo la ka fio bad whinga ni ke mi isi whaiwhi au. I lau salamo malau feel bad I lau whaiwhi au li karing grow because ke ro whai aku o ngā si skulanga o ngā whape o whaiwhi au li e a mai li no o lau ke whai aku o ngā whaiwhi au li sa o ngā lue sa wha o ngā ingai lo o langa karu ngā ora mai leo langa ngita ke rea loko ngā loko mua I au kere I o mai I lau whaiwhi au li karing grow a sa ri fa nga inga le lang ku so la kala bo le lang al kaiminga a ho sa lo I pero nga inga ki mu fa ka ku ma ko ai ngo ki tang
o si ke mi ke kalo ke whakure ke pai ko makoina. Man, whawhikai i o mai langa ko sā ia au whaanga inga I lalo I lau whaiwhi au le. Ke lori si mele le lau whaiwhi au. Ke reo kango I vivi I ako lau whaiwhi au le. A ke whiako le. Le ke le o le wha maa onge langa le o le kua I mako I lau whaiwhi au le. Onga. I know e loa lau whaiwhi au le me I lau uo langa sei le. There was never a time wa wha masingo ia o e lau whaiwhi au le. He know I smoke. He know I drink. E o fo I lau kofi nga whai. Ele I whai e le whaiwhi au. O wa uanga whai e lau kofi. Wa uanga lea. Onga le o me le osto le mika vale o le osto I mga o hape. O le vai ngor ngaka hape vai mere ka le si vai mai. Le whaanga a. Al mera le unga lo kala. O ke alofa I se o whaiwhi au lea. Onga o mea sa o whai. Ka kau balea I lau whaiwhi au. Ia o mea I whai. Onga lea. Ko a whapungi sa le ki a pololo ma po whau. Whapungi sa ki a pololo ma ngaku mola o sabat. I le vai kaimi lea. A le whawkai lea kua. He didn't look at me in a different way. There was no time ma sau le whaiwhi au wha mea us power. Ko ulang mea ngo. Ke rei fia ilang mea ngo. A le kua lau mea. Sua si lo ke lo kua. Pe ki sau e wha ma vai mai lo kofi mai alu. There was never time. But I know for sure he didn't stop praying for me. Lau kala sa. Ole paya. O mea nga e garo wa whawkai reri. Ele I o orang ko sa ia a honga lu e lalo lau whaiwhi au lea. Ia. Ke lea rau kai meo ke karo reri I wha mahalo mai. Mahalo mai o ongo le mea sa o leo langa. Sa li kau kua ma le wha mau. E whawkai reri I longa ngale I longa alu. I longa alu wha mai. Malo ka inga pam. Ia mea langa e ave alibi inga ma whawkai lea kua a. Ko kele o kelo, ko kele e sa kalo moa e ui a ua. Ka kole koe whakasi I peo le mea ngā māsangi ai. Le ua sau whailo a inga. Ua kako wala a. Ia e karikongu ele I muka ko kalosanga sa ko mangkua pea ui ko kalosanga. Ia lea wako ele bi inga. Ma whawkai le di. Ia ongo ko ngā ruenga. Le ua sao ua kalia o kali le I o ko kalosanga. Ko kalia. Le o koe abe le ola ele li I ma koe wha makua ma ko whau ma koe. Koe fie le li koe au inga wale mea mongia. Kusar kaimine nga wha ola inga. Le nga koe fo I le li I ma koe abe. Ua pei ar kama ho inga le ua wahanu mana ako a. Le wha ole mele sai ke mi koe wha ola inga I ma pei ora moni mau lisi wai ke mi o ke a. E ke mi wha koe wha ngā inga I kongo le ma koe kalisi. Ua pei ar kama ho inga le. O le kem. Le kem par mo kanga ka ma. Mau ele nganga pa ia pa winga. Sau rora ia. Me kaka leo wha apea nga ia mai Yesua. Ki iara ia ua. O kanga le li. Kanga le kalisi. O whai I mga ko. Ngai wape le o sa ora ko mele. Ala sa ora le motive la sa wai. Ma mele muri ma wai ma la unga ma. Ale o al mele le to. Ake lo whawkai le li I ngā ora o ranga I mea a o ngā rue momo. Leo o koe sau koe a avere leo ranga I le li I. Ma le wha mau. Makakalo I le li. Ia whape nganga wha mangaku mai ma wha I loa mai a. Ma sosangi mei lau sa valinga I. Mauranga ringa a. Ia malkau ave inga o lo a inga. Ua o mea mongi. Ia o ua whaile suinga o ngā ke mga o ia whaile suinga o lo a inga. O ngā e whainga le
o le mea e kaka'i e a'u le mākou ai, o le mea fo'i ngai alu e loko lua ma lau whanga. A whai o ke ola e laulangi. Ia, o ke e ola fo'i loko lua ma lau a finge i le laulangi. A umai whaangi o langa o le konga o se hori o ngai ngai abe e a'u le mākou. I loko lua ma lau ainga. Ia a sa whaapounga e le kuam koe kalangoa musumusu me le anganga pa i o le kua ia. I kakau. Kakau nga paise whainga. Ia whai o mauru o ainga. Ia whai o ma ka mai e whakaikai mai e loko o lua ma lau whanga. Ia wan mea mongia. O le mea ke whai. O le mea whai ngai pōna i loko o lua ma lau whanga. Ai manga o e whango lo ainga i mea ke whai. Yeah, keep doing it. Keep doing it. Ka so lau whiwhiringa, ke mangui ai, o lau whiwhiringa. E ke le mangui ai, ke sawhai. Ia ai whakaire li i o whai e se whiwhiringa pou i lau o ranga. Inga ia awelo a inga i le mea i sau le tiki anga o le li. Ia au kalia e mako a inga ua mako, aweo mako o la i le li. I mea nā le whaakai ke le ai, whaakai ke le ai i le kako. Bako makanga ngie fia kako whaasua ngie fia. Ia o peongo whai ako. Ia ngie fia ka nga se pa malosi ia. Pa malosi aku le kako au makamaka fo i se. Po ia o makamaka me ngi kai. Ia ki oe le uso por kofinge ia. Peo ka mako i matina matua ia. O le anganga le mea sao o le oranga. Ia o whaako inga i le oranga ma watu le ola i le li. I le mawhainga ngā uku uara o mori mau i le mea ngō i le oranga because I know how life was. I know because I've been there, I've done that. Le rau koe sau koe ave inga le ola mori li. Le rau sau e mori mau aku ma losi aku ia oi le uso marko finge. Le i kokongu le o whaia pere o ranga sa uola. O le au ngā o kai i sau ke mori mau aku because that's the life I used to be. Le alau ki sau e mori mau aku, ma whaido aku. Le se senga o manguia e maua i le lalolangi. Mau manguia e maua i le anganga pia e te lia Yesu e vea mau whaola. Ma e tui tautua, ma e sau e avele bi inga i le tua, ma e tui wha maoni i lau sabadinga. Ma leri. Ia ngai ngāla ki i roa le se senga. Pei ngō whaia. Ai koe fo i mei le li ima koe avelo a inga i le li. Awangi i ngalo ia oe. O le kaua ka kure whai. E le o se kaua wha tino o le kaua wha le ngang. Ia eilo. O le a kele pōpua ngā e o mai a oe. I le o le mele ngā e o i le larulang. A e le kofo i pōpua ngā ia le ka e sau e avelo ola mo le li. A e le kofo. E ke le wa ai manguia le li. Lau kala sa o le whiapia oe. E ke whai aku le keimi ngiro o koe wha. Ke le whai aku se lau pasengi le mako ai. Ai, a o se keimi e ko whasi awango e sau le mako ai nge mā ke lai wakasi. Ke karangoa. I le whai ngā kāho i le keimi ngā o ngā sau le mā ua fo i o ranga sai reia. Le kau amakanga me le mā a inga. Ke loa o e a o mai ei pe le laula. Toi. Kele i o me kupu ia mau ke misa. Ai mo i ai misa fu i ai le. Ai nga ua koe mau mai e koe avil mau la i. Toi. Pe ua plus 10 more worse than what it used to be. Pe ua se fulu le. Pe ua koe alu. Pe ua koe whanga i lunga ngila ka mga ua koe mau mai le ola. Ia. Ke rola. E halua luau o maho. E me e saongi me whaipea. E me o i laka maho. Ea, ka karo ale le li. Karo ele le li. I lo wha ngā inga ma ua koe. Ave ma ola i le li ima. A le ia e o me. Pe ua wha se lau. Pe ua wha se lau. Le sawa le alu. Le kele o le wha whika. Uli le wakupu ma ai. I lo le mea le ngai ei mua mua. Ea,
ai alua kakalo ai le li fesoasogi mai amau kelo e toli nga uma ua uma foʻi ga kolosi aku le ngā wewesinga ia o koe lei kakalo ia li kero i kua ni ngā wewesinga le ngā mai toli ke le ia le mā ngai ia i o whaamaungianga le li inga maua mai le nginga ua mako tū ai le mea ngā ke whai aku lau kala ia e usom ko whinge ia ai maisia ka kōreo ka ke whai ai ia o le ali ia e mou e kali o mea e wale mea mo ia e risi kaimi o sau o kau sau le musu lau kala saka wale whai aku e le alo ar kala e whai aku e le alo e sau e risi kaimi o alo whapea kare i loa pala mea ngofo i le kengi kare i loa foi pala an you know on mea mongi o mea ia o mai mawhauwhaunga e ke roe nga karangoa mea le anganga pa ia e san a ore whaafia poto a ore whaafia poto e mea na e re o e lau pune o ai ane whine po le tina o tu e vea mou awa ia e tausi ma whaamau ia wane i singa mea a wangi tau ringo ka ko kai ko rua whamunmuri a wangi ta pera o mea whaia e ke roa kuso lungo laere o yeise ere o laere nganga o le ku nga kai ya wa ma fo fonga nga yo ko nga ma fonga langa ma fonga ma ka la o tino wa nge wa me yo nga a o nga bebes so li a le yeira nganga o le tu e to tono lo tatu ai me la ka la sa o e ke ro ke fa fe kai le ia a ver bi nga le si mako fu ia inga ke rora kala sa o e whawhikai an mako a inga i le ri o ngā suingo o ranga ai mai sea ia o ngā mesa i ke loa kala sa o aku ia ke ro isi ke miko e a o oro biman mako a inga o ngā keli ia o ngā isi ke misa o ke ro ko iki o ma waro kona o mako whai e pūpū kusa o le mea ngā tōi ai ke ro ngā whai ari kala mako a inga ia mai san mai han o le mea ngai whaamakiwa inga e li i ka a inga o ngā lau mea ngai whai o lau o ngā mea o sa ulisi mea ai ia ka e ipo o lau o ngā mea o sa ue ia ku ule wā le o sui whaafia ka ko whai koa ia ia e whaakaka fua e mo ia o me e kukupu kongoro ka koa inga pe ale ia i le nganga o le tua pe ale whaatanga Yesu o tolo te tuai o le mele kupua o le mele kupu ai kero ke whawhikai le my wife was she didn't give up ia o le soikai sole e alua wakau whaki sole laka i le kele o ka ngaka hoi ngare o mea whai le ia e kala kuspai ka kou i e sinko ka kou i e sinko au ka kou ke vavi parangorango i le ri parangorango i le ri e ko o mea le ri i le ko rua mo le winga lau kala a pai me a e alua ke whai rau malusi ke wa ai ke alu so e zau ko rua o e alua a ora ke me ke rua misa i hoi ngare ai e le umi a le sola le fingi e ti voice o le fingi ai ka kalo i le ri mai pakarkari le ri i ronkai ke vai a koe ku me le ri i le ke i le fingi mo ia le unga la kala o au me fa ke le fai akula o ke le fai akula e ke alu fai me ke de ai o ro ke fai po a me fa fika u le o me no ai no me o ele ka mai ki fa lungu mai po o foi le cinco o au me fa pu wa le fali ka e ipu ka kongi me no e le kai alu e se le fingi mo o ngale fingi nga ku mongi me le ku e ve mo li o ia ve mo ko rua me ranga
whanangorango e ri se ko mai ale mea ngā ko ai me lau ko kamai na kele ho ia wa ke whanongo e ai kala ke whanongo e kele ho ia usi tau suanga ho ia mo au uso pe se yo ho i kangaka ho le maku a inga e whai ni mako ai o whe ele meo ringi kama o whe ele meo ringi kama o e wakoro au lele e se wai ke rora wena ka ko e sasa kuspa ia kama ia kalia o le atua o le kalia ngai whai le ia le whakarkari le atua e kuume mera ngā pe a ko ai mea ma ua pi e kau offset whai ngale na mera ia whamali atu am whamaluru ia ua pau o le tofi wa au mai ele atu o mea ngenga whai ele atu e ri ia e whaura e whaakana whonga ia e mongi lava o mea i ke whai aku te wa ai whamangianga le ko kongo ro a inga pia e kamue e whaingani mesia ka kouta maa awangi wa awangi a mea ka kou ia mo i me whamaongi o ka kou a uro a inga ai au hoi a mea ka kou ma uro a inga mea la ka kou sa wea solo ai ma son ka pai solo ko e ka kou kai ko rua ma ka kou whangaua uso ia hao aia pole ale kele o mea ia ka kou ia kama kau sino a inga wau me mo e kau sino a inga ai a le a velo a inga kongo whaarukanga ma ka ilo a inga i le me ka kaunga a ngola ilo a you're not the head of the family na ukara sa o le wheku iawe kasi o le tina o le ulu o le tina o lono toru a o le ulu o le tama Yesu ke miso e le mawhailanga ka kou ai pakere whamaongi ai fi mga ora whamaongi e whaanonga kulo ko rua ka kou ie ulu ka ulu ai a whaila e ke mga whaanonga kulo ko rua ia o e mawhaini mea ai le whaanonga lo ko rua ia o e ngā ikarai ai sea a koe ngai kere o whaanonga i le ulu mo ia le irunga ia o e le kama a whaila o ka kou o ulu o tina o Yesu o le tātou a whaila e te mana o e whaanongo mai lau te o rua ma lau whanau iawe e te tau waila ia ka ua ma ka whaanongo le ulu lea Yesu ke wiso ka se re make sense le mea e ka ua ai le whaanongo ka ua i le ulu e kaun ka whaanongo ka ua le kama ai mga o e whaanongo o e mo rulu mo e ma e sa wea so le whaingolo ai that's not how it works ke whai aku iawe kako ave kako a inga koe mawhauwhau koe ngofo i lalo koe kana ngoa i lau ko rua ma lau whangau o le mea lea o le mea kaunku i ngaku i le ri kaunga ave o kako ola o lea hoi se o te mawha manga ia tatu e ave lau tatu a inga mto e sa vali i le ri kako i ka maawangi e lau kara sao e le eisa u ia le whaingolo a inga pule a o le whaingolo a inga o rau whaupuanga ia au ia wanga le because I'm experience how le whamangianga o le li kasi o ke mga o i mo o le whamangianga nga mai le li ia e kako o le mea kauria ia kako o ngi mea lalang o ngi kako ngau e whaanga mea lalang e ka mawhai inga le ave mua wha mua ia o i ngā ola i lo wāinga no o le ele mea mua le main point e whamangia e mangia e kako ainga o le li le kua Yesu ke wiso o Yesu ke wiso e mau e whamangianga ngā whamangia mai rao Yesu ke wiso i mea ka ke ngau e mau mangia e lo maru ainga e awangi mua mea lau lang i a mua le li i ave mua lo ainga koe whaapowinga le orang koe whaisisu i mawhau mangua lo o maua ka koa mangua i le li ia me la ngai whakai o le ua waia ia o le ua tot wai ko lar ka ko
oi kula ka ko fa so sori e ka ko fa so le ngia fia so e a fo e fa kaira i le i ngia fia onga fo e le fa so le ngia fia pe ngo fo ya o ngai pokalama a e le o se pokalama ho ingani e ka wa kwai po ai sa o po ai si a wa le ki fa no mo wa i wa ke le a fi nga unga le upo le li i lunga i te penga fai langi a wa o ka wa i so au au nga le li i lunga le o ke mingi se e li o ele o ni tere nga e vai po i sa au po i o le mea kaulia la mala mala ma ku spo ia la mala mala ma ku spo ia o ngi ka ko fi nga ba ha o ho ngi ka ku fa ba o le mea a e mala mala ma ku spo ia e avelo o le li ka lia Yesu e vea mo o li mo fa ola ma e sa vali le li mo nga kula fongo fai mo fi nga lo le me piko sidi nga ka ai a pai lai ke sau kau au mai sau loku mai no pero nganga langa pokalama ni I'm not here to try to push you away or because talking about religion or how what you believe no that's not this program for this program is for me to fa malosi ya o le uso ya por tu fine po ai la le nganga pokalama ni if ngani e avele vi inga mal tai le tu i le aso e male aso i ono na le mono na rofa le rau te mai ele maule le tusi la Filipi lam tau po lua fai po tolu a ka ron fai po tolu e kau le lima e fai mai Filipi lua fai po tolu e tau lima pape aua ne i faia se mea e tasi male fi na wali male mita fua ia tai tasi o tou ma manatu ma le loto ma walalo ua sili nisi ia te ia aua ne i tai tasi ma vaai i ana lava mea ia tai tasi ma vaai i mea isi ia te o tou fo'i lea lava manatu sa ia Yesu Kiriso ia me vai le winga la ngā tātou pokalamu awa tātou whingā wari alofa le tasi au hoi nei whaasisi lia na oe peira o lau pokalama po lau wha malosi nea whiawhi o an mea o mafuanga i mea o wha manuia i lea tua ia le o sau i share tu ia te oe wha malosi ai lo roto i le nea whiawhi e le eise me whaingatā i le li pe a tu ai o tātou loto ma tātou whanaoni i lea tua ma tātou sa vali i lea ngam ia awangi ngalo le vi inga e ave le tua le tātou pokalama na i le neia fiafi ia le e wabatu le vi inga ma tai le tua tai fo ia te o tō lo mai mo mai lunga le YouTube ia le ngata fo i lea lunga le tātou Facebook le nea fiafi o le a fo i se upu sala po i se upu la avale fo i le nei afiafi ia malu avi fale ho tau pina ngalo ia pape na ona mai le nganga o le atua ma le malu o le atua ia e tasi ei oe ma i lumo lona fina ngalo ia o le fai unga le nā le tātou pa malosi po le tātou lai o le nei afiafi ia stay tuned watu po sisi live si aso po o nei vai aso ai sister Baubasa ai sis manuia le tua ia te oe sis ma tamaiti alofa atu tamaiti nia ale tatu po kalama le na le nei fiafi o le Jesus is the answer o Yesu na o ia la varitari o au whawhita uri o ani mea o ile o langa o whaapengata le o langa o le mawhai ona toi ia o Yesu ale tari te talo ma ngā pongi le tua
patai ai na i loa mai ai loa i malo uso Titus lo atu so mungien neva yasu ya oi ke se me ngalu ya ke ko tiki ya ngalu ya o to wa ai mai le an si la ko ai se fa la kala kala kiel me le o to ai mai tamai ya ko ya le atali ina ya ali o aina ko vai nei ai ia o ana ni ia o le sosa to ele tasi sa pa manatu ele tasi tau sanga le ia le tamo o uso o ia foi o ali o ainga Timoteo ton ke vai ke lo o ele fai fe au Future pastor. o le fai fe au le lumanga fai fe au lumanga ia le atali foi ia ke kwa o le mo fai le mo ka ia ma ko kama oi Simeon, Wesley, oh ia o Simeon Wesley ali o ainga Timoteo vai e kama lo sango kama ele os kama kala kama le ia e fa manguia koile ko fa manguia atu le afo le tasi tau sanga le atali ia pule lo fale ia fa manguia ia te o le atali o ia tu pele malosi ia te o le atali ia ele ngate le fo le atali ia o le uso fo i matua fo le atali ia le uso ia Jofi ia mal ron fal tua ia malo a uso ia malo manga ia le aso le atali ni aso fa mani hoyo matu loto mo matu nganga ia ona ro te sa ni ninga fo i le atali le ngate le tu ia au tu mai lu le atali ia malo ale tau iwi malo fai me le ia te toni e fa manguia le na tu e lu lo tatu ainga o a foi me o fa alu ono le fa manatuino le asfa na o ale atali o fa manguia e foi matou ni nei aso ia i pule lo fa le i fa tu mina me o fa nga ina ia a le tatu po kalama le nai nei a fiafi fa taitele lava mai mo mai ia fa tai fo ile no fu tahu ia o lo po kalama le nei o le Jesus is the answer ia a fai fo e o le foto e mawala wa no e tu e o e sau e matamata ia e pai ana e tu fo i tu e matamata po kalama ko ia o le lungo le YouTube ia ma le Facebook ia ai manu ia tele ia fo fuanga o le nei vai aso ia le nganga o le tua i fe au manga luenga pa malosi nga luenga le tua kalo le li so soani ia te oe ma nei foi sa valinga o le nei vai aso ia wal memo ia o atali mai foi tamo satani ia marana au ka mo ka ko ngi ia o mai la kamai ia ale we sa ngungi ia ko uma fa winga oe le upo le li inge aso ile lo ia de ngaka foi de ia o sa malosi foi ka ko po kalama Jesus is the answer nge ia fiafi ia fa manu tele ina le tatu a inga le ne fiafi manu ia tele ni neiva yaso te tatu fito i se aso le neiva yaso lunga le tatu po kalama ia fa manu ia tele le tua o na Yesu amen. Jesus is the answer.